Kani kadi ke All India Radio Shillong ke kubuar ban pulit I ibadah hun ramdi. Kimat bakong san jong ke kubuar mentaka stem. Hamighalia u kertong keseng UDP ubak balajit kupar sendram ula job haka election shitting samoi hashela. Lapan benai ki result election shitting samoi jong ki kendai teligi constituency. Job bun keseng BJP haka election syaka yang dorbar tauan Maharashtra bat Haryana. Bat mentaka sengi an ai dawai wi habaro ki school bat ki Anganwadi Center ke East Khasi Hills District ban rakhe ke sengi National Deworming Day. Ki kubuar babnya. Haka jing penbenai ke result election shiteng samoi henen ke sengi ukertong ke seng UDP uba balajit kupar sendram ula job haka election shiteng samoi hashela dan 3000 arspa arpuwe vote. Uba sendram ubalong ruukun jong ulampang barim ke yung darbar tauan ke jela bat MLA ke Shela Dr. Don Kupar Roy ulayo kat arajar arvut kat ba Congress Mary Karpuri ke kertong shimet ke belawan ke kerdan ke baar ilayo sanajar news pa prapuwe vote. Ukertong ke People's Democratic Front uba Mos Jorok F1 Swed ilayo sahajar lais pa arpunyo vote. Kat ba ukertong ke Indian National Congress uba Batingshan Latmon Rangna ulayo shihajar news pa khatsan vote. Ukertong ke BJP uba Joshua Warjri ulayo tangnyo spa saupu arvut. Sawai pat ukertong shimet ukomen Latmon ulayo sau spa saupu savut. Ka election cheating samoy hashela kala sakhiru ikajingwan bun jong kinong tap vote da prapusaw poinsan punrio na kashispa hakas ngi tap vote kabalalong haka arpuway tarik menta ubnay. Kumban syukudew hang nila ban lahapan penlongi ka election cheating samoy hashela namar kajingkla no UMLA kathan u Dr. Don Kupar Roy haka arpu pratarik unay tung menta usnem ubalong UMLA ka Shela na do kasnem kat kanday spa prapupra bat ubalong ru president kaseng United Democratic Party. Lapan benai ki result election shiteng samoy jong ki kendai teliki assembly constituency henen kasngi. Ar teliki constituency la job da kaseng BJP bat RJD kat ba kaseng Congress, CPIM, AIMIM bat ukertong shimet ki la job markaway ke constituency. Haka jela Sikkim u menteri rangba u balong ru president kaseng SKM u Prem Singh tamang ula job na kapoklal kamrang constituency. Ukertong ke BJP usonam TSH Ven Chungpa ula job na Martam Rumtek hakabaw la pendram ya unuk sering Bhutia jong kaseng Sikkim Democratic Front. Ukertong ke BJP YT Lepcha ula job na Kakangtok Assembly Constituency. Ukertong ke BJP Vishal Neria ula job na Kadharamshala Constituency ha Himachal Pradesh hakabaw la pendram ya ukertong Shimet u Rajesh Kumar. Ha Puducherry ukertong ke kaseng Congress u A John Kumar ula job na Kamaraj Nagar. Hakera lapat ukertong ka CPIM u KU Janish Kumar ula job na Kakoni Assembly Constituency. Ha Arunachal Pradesh ukertong Chimet u Chakat Abo ula job na Kaloni Khonsa West. Bat lapan benaro ika result election siya kayang dorbar tauan ke jela Maharashtra bat Haryana. Ha Maharashtra kaseng BJP bat Shiv Sena kan sepat isen drop lang bantawi ke sorkar ha ke jela. Menteri rangba ke jela u Davendra Fadnavis ula job na Nagpur Southwest Constituency hakaba ula pendram ya ukertong kaseng Congress u Ashish Deshmukh. Kat bah ke jela Haryana pan na preng ke result jeng ki prap kendai teliki constituency ki balapan benahan den kesengi ya ke jing job babun lalam khamat da kaseng BJP bat buat patsa kaseng Congress. Menteri rangba ke jela Uman Moharlal ula job na ke Karnal Assembly Constituency. Lapandongi ki election shiteng samoy hakisan puai teli ke Assembly Constituency ki badan hakikat khnyo teli ki jela pat kawai ke Union Territory bat ar teli ki syuki syaka Lok Sabha. Haka jela Assam kaseng BJP ke basyong hakalyang Senshar kalawan paibyang hakasonari Ratabari bat Ranggapara Assembly Constituency. Ukertong kaseng AIUDF u Rafiqul Islam ula job hakajanya Assembly Constituency. Hakaba ula tamlay pusan hajar vote. Kikertong kaseng BJP kana Banita Handi kala job na Sunari, Ubijaw Malakar ula job na Ratabari, bat Urajan Barthakur ula job na Ranggapara, hakaba kila penram kikertong kaseng Congress. An penlong ikajing rakhi kasengi National Deworming Day mentaka sengi habaro ki school bat ki Anganwadi Center jong ka East Khasi Hills District ta kajing temu ban penklan syusyu ya ka bandrat dengkong
ya kajing pang uwi soil transmitted helmets. Kajing temu jong kasingi National Deworming Day kalong ban job ya kajing pang da kajing ai dawai wi shabaro ki kelung kena ki bala late school bat ya ki bompat late school ru kumju ki badan hapo karta shisnam hadu khandai snam. Lengba ki school bat ki Anganwadi Center kenang banang pan bha shu ya ka koit ka khya ka bam kadi bat kumju ru ya ka puli puthi jong ki kena. Kum kajing bot dia ni kito ki bomyo ya ka dawai wi menta kasingi ansa ai biang hakalai puwe tarik urisau. Ka office jong ka District Medical and Health Officer East Khasi Hills District kan sepelat ya ka National Deworming Day arajar khat khandai ha Government Boys Higher Secondary School menta kasingi. Kani ka khubor kawan shapi na ka All India Radio Shillong. Chairman ka Prasar Bharati u Surya Prakash ulapli ka Prasar Bharati News Service PBNS ha New Delhi hanen kasngi. Haba ajingkran ha kajingelang ulaong bakalong kasin jam kabadan kam pat kaban penbet penbiang ya baro artli kitna trikam kata ka All India Radio bat kadu darshan. Usurya ulaong ru baka Prasar Bharati News Service kadai banla banyak saat shakmat bat kiwe pat kitna pathai kubor ka perthai. Kaktian Digital First kadai ka pangpdeng jong ka Prasar Bharati News Service. Ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People West Khasi Hills District henen kasingi kala rakhe kalengku dap lai postnem jongka lengba ka program kabalapan long hakasnong pendeng rei hakaba uba Macmillan Bersat MLA ubalong ru chairman ka Meghalaya State Law Commission ulalong kumukongsan hakate ka jingyalang. Haba ajingkran hakate ka jingyalang uba Macmillan ula aimen CM Shakinong yalam kate ka seng lembat kiwe ki seng bhalang pakinom kanran din bantrei na kabenta ka jingba bat ka jingbentoy lang jong kipat ba. Ula ongru bakum chairman jong ka Meghalaya State Law Commission ula persyang katbala bansnai ki an ki bayade bat ki jingyadai ki hok jong ki patba. Ula benrap ru baka kamram jong ki seng bhalang kalong ban ajing mot syaka sorkar kenang ba anla ban pensuk ya kinu ki jing ki baki brio ki ya kendu. U Divisional Forest Officer Wildlife Division ka West Jaintia Hills District Dangshan ula penkup burom ki khat khandai ngot ki brio na ki snong baper ki badan ha ka East but West Jaintia Hills District halor ka jingpelat im jongki ki marat klau da ka ba ai shaki yak khusnam Samaritan Award ha ka sngi penkut ya ka jing rakhe ka tayo Wildlife Week celebration arajar khat khandai kablapan long hajuwai. Hakajing ajing kren hakate kijingelang UCP Marak Principal Chief Conservator of Forest ubalong rukli ka Forest Force ulapan pau ya kajing sngohon ka mensim baha ka jilla Meghalaya kiwa kidanglong ki bakut basuba pat bakidok kha ki badan haki kidanglong ki babet banbam ula ajing ero ru babun kiwa ka jilla lapan banaya ki kum ki jakari tengen kidok kha lingba ka jinge trilang jong kirang ba snong bat kiseng balang ka bapenlong ru kijing trei ka baseiso. Ula bandrap ru baka River Rejuvenation Committee kalabu ya kapor ban pendem ban penkut ya kiwa kum kawa umkra hasilong bat kawa mentudu bat wa luka hajantia hills. Ka World Bank kala pelat ya ka Doing Business Report DBR arajar arpau henen kesingi. Kari India ka badan hakakardan kabahnyau penyau ha usnam arajar khat khandai kala dan hakakardan kaban repulai na padang kisispa khandai pau tali kiri kibalakan thup da ka World Bank. Ka jingkyo kardan kari India haka kardan case of doing business kala kadaw syai baka dan ka jingnang kiyon hadu usnam arajar khatsan lalai snam kanti menta haka baka India kala long kawai ni kisipau tali kiri kibalanang kam kiyo syaprang. Kari India kala yaine bandan haka kardan ka bandeng kong na padang kiri kadaw ba Southeast Asia. Ka Sarkar Tripura kala pha litpaino iki ars pa saw phongot ki jat ben riu bru jong ka jalla Mizoram ki balatip rukum ki riang shakishnong jongki ki bor badai khmi kila pha byang ki te ki jat ben riu kat kum ka jing ajing erap ka bala baitingka da katanat ki kampo yeng ka sarkar kmi hadian ka jing sedang ban pha byang ki ka bala pelat hakalai tarik menta ubnai. Superintendent of Police ka North Tripura Ubhanu pada Chakraborty habaya kran bat ka All India Radio ulayathu balapha litpai byang ki khatsan ngun jongki lai tali ki long yeng riang shakishnong jongki Mizoram nadu ka lai tarik menta ubnai ars pa saw phongot ki dukhat jongkin repu pra tali ki long yeng kila litpai byang shalakishnong Chakraborty ulayathu ru baka kenhun ki he sarkar ka Mizoram kidang don ha Tripura pankmi ya kate jing pha litpai byang ye kiti ki jat ben riu Hashwa ban penkut ya kubor sa sisien kimat bakongsan.
Hamighalaya ukertong kaseng UDP uba balajet kupar sendram ula job haka election shiteng samoi hasela. Lapan benai ki result election shiteng samoi ki kendai teli ki constituency job bun kaseng BJP haka election syakayang darbar tauan Maharashtra bat Haryana. Bat menta kasingin Aida Waiwi habarok ki school bat Anganwadi Center ke East Khasi Hills District bandrakhe kasingi National Deworming Day. Katung lapay siya bakot jang kakubor kabawan siya na ka All India Radio Shillong mentangin niya so na